Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inday iba sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 17. Diyo ipampan tigurayo iti siya sinuman, nga makilinawag kayo kankwana, tapno di kay agbasol kankwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Among ka di, Deborah? Adda madmadlaw ko kini Joshua. Anya ti madmadlaw mo? Kanayon ko makita akit-kitaan na ka. Siguro, kursonada na ka. Si kakit di mat. No kursonada na, dinagaram ko man. Awan pa'y mat nadamag ko nga arman na. Anya ti amom nga'y numabain laang. Ay sus, pang biru kampay mat iti lalaki amabain nga agaram ita. Ay naadalat tamat adag iti lalaki amabain nga agaram. Kadwan tupay a lalaki ita kat saanan amay-may sa ti kaayan ayat da. Saan mat nga amin Jak mat imbaga nga amin, kaaduan ko nakman. Kunakun kat pare, kursunadam ni Deborah. Ti ko nam, saan ko amadlaw ti kanayon mo apanang kita ken ko ana? Ngam no apay ngami na mabainak ang agaram pare. Ngam no kaabay ko. Kasla sa anak mat ang makakuti, kan makasao. Sige ka, amangan no maunaan ka, no saan mo pa'y laing armen. Anya nga tati aramidak, tapno tumredak. O di, uminom ka. Anya? Sa anak nga umininom pare. Ay kat padasam laing barang may ibagam tirik nam no nakainom ka ni ti arak. Kinapudno na, adda planok pare. Awisak ko man ni Jessica, akadwa ni Deborah iti pagababangan na. Tais iti pagpatulungak. Ibagat, nga ilakad na ka ni Deborah. Mabalin mo deta diskartin pare. Basta agawa am laing, taamangan no maunaan ka. Nalawag anang ko tinaktungtungan da Marvin kan Joshua. Tsak laing pagarop akursunadag ayam ni Joshua ni Deborah. Saan na mabalin? Nas ka na siyak ti arman ni Joshua. No nas ka na siyak ti mangaram kan kwa na. Aramidag. Tapno matagikwak lang ni Joshua. No awisan nag. Kat plano na nga ibaga nga ilakad ko kan ni Deborah. Una akon. Ibagak nga agayatak kan kwa na. Kat tapno maaramid ko na ita. Awisak nga aginom kami. Aramidak ti amin. Tapno siyak ti pagtinagan ni Joshua. Jessica, mabalin ka ding awisan ka? Sa dino? Adda ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Uray mapantay ti restaurant, tapno nawayatang agsarita. Saan na ka mabisin? Kayat ko ti aginom. Taoray siyag. At damat kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak nga agin inom. Si Kamat, uray basit laang. Pagustuhan na kumamat. Tapno maibagak, ti kayat ko nga ibagakan ka. Kan, ti kunam nga ibagam kanya. Sige nga Rod, apaman amalpas ti trabaho tayo. Agkita ta. Okay. Asino ti kadwata? Mabalin ka da duwa talaeng. Oh, sure. Apay kit din asaan? Agkuyugtan nga gawid, Jessica. Umunakan, friend. Ada ngamin date ko. Anya? Ada ka din kayan ayat mo? Kinapod no na. Adan, ngam kayat na nga ilimod mi pailaang ti relasyon mi. Anya? Ang iti anya agapo. Diyak mo. Basta, kasta ti kayat na. Amangan met mo da ilimlimad na ken ka. Iso akayat na nga ilimad yu ti relasyon yu. Diyak mo. Agtong palaklatan iti kayat na. Gaputa ay ayat ak unay, kat diyak kayat tamapukaw ko. Anya?
Ita, tadatan dito eh. Mabalin ka di amaamuak. Noon niya ti kayat mo ang nga ibaga. Kalpasan na. Siya mo ti mang ibaga, iti kayat ko nga ibagakan ka. Relax.Ag-enjoy tapay nga umuna. Inuman tapay ti drinks ta. Apay, agdardaras ka kadi? Saan mat? Amangan numabartel ka. Katya kung maibaga, ti kunak nga ibaga ka. Di ka matanagan. Tasaan ka mat abay-bayan. Uray mabartag ka. Uminom ka. Uray basit laang. Sige man langan. Ita, maibaga mat siguro ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Okay. Ibaga ko ka, ti kayat ko nga ibaga. Joshua. Amom ka di nga gayatak unay kan ka. Anya? Jessica. Amo ka day tama ti kayat mo nga ibaga. Iti panangawis mo kanya. Saan ka na parigatan? Sungbatan kan. Inagkanak. Manipo ditan. Agayan ayatan. Jessica. Saan ka nagbabain kanya? Amo ka na bartag kan. Iso nga, itulod kan. Amang ano niya pa ti mapasama kan ka, katsyak ti mapabasol. Basta laglagi po, ha? Manipo ditan. Agayan ayatan. Anya? No kasta? Saan mo pa'y ana ibaga ti planum kuma nga ibaga kini Jessica? Saan? Gaputan na kitutak itimbagana. Kasladyak matan kayat amabainan. Ket ita, ti amuna, agayan ayat kayon. Day tatimbagana. Adda ka dirik namken kwa na? Awan pare. Amumet ani Deborah at talaga ti kayat ko. No kasta nga rod, lawlawagam ti amin kini Jessica. Ibagam ti pudno arantam ken kwa na. Masaktan lakit diya. Adda masaktan, no maamuan na asaan nga iso ti ay ayatem. Iso nga itatana sa papay, ibagamon ti pudno ken kwa na, tapno saanin amang namnama. No kasta? Agayan ayat kayon? Siyempre. Jack, ipalubos ani Deborah ti pagtinagan ti lalaki, anabayagan nga inararapaap ko. Sabali ka at talaga nga agayat. Aramidam ti amin, tapno laang matagikwam. Sapay la kuma, tamaayat nakmat ni Joshua. Sapay la kuma, tamalipatan na ni Deborah. Kat maibawing kanyak tirik na na. Hi, love. Namiss na ka di? Anya ka di Jessica. Amangan no adda makakita ka data. Anya kuma, kat agayan ayat tamat. Adda kayat ko alawlawagan kan ka Jessica. Isu nga inawis ka idirabi eh. Takayat ko ti agpatulong kan ka. Gapu takayat ko ang agaram kan ni Deborah. Anya. Pasensya kan, no Jack na ibaga adagos idirabi eh. Ngam Jack kayat apabainan ka. Ngam kinapudno na. Saan asikati ay ayatag? No dikat ni Deborah. No kasta, di nak maayat. Pasensya kan Jessica. Ngam awan mariknak apanagayat kan ka. Anya. No kasta? In break na kaadagos? Masrunak. Talagaan ni Deborah ti ay ayatan na. Di siguradong agaram ka ni Deborah. Dadaelak ka ni Deborah. Kita aglaang no mapasong bat na ni Deborah. Anya ti aramidam? Kunwari, siyak ti biktima. Ibagak ka ni Deborah nga insinanak ni Joshua. Sana bale, tana ibagak matan kan kuana nga the boyfriend ko. Ngem kayat met ti boyfriend ko nga ilimad mi ti relasyon mi. Kat no ibagam dayta ka ni Deborah. Sigurado nga ta, adinan sungbatan ni Joshua. Madismaya lakit din ni Deborah. Amamok ni Deborah.
Saan basta-basta pumatol iti lalaki amang loloko? Okay, para makita no saan nasumbatan ni Joshua. Anya ka di mapaspasama kan ka, Jessica. Apay anasangpatan ka nga gininom. Nagsakit. Tinakam ko, Deborah. Insina na ko, tibagbaga kakayan ayat ko. Anya? Asino nga min, di bagbaga makayan ayat mo. Ni Joshua. Anya? Iti anyaga po nga isina na ka. Anda ka nun sa bali ako rusunada na. Kat kayat na nga arman. Anya? Diyak laing pagarop, akas jay ti aramid ni Joshua. Kaslan na singpet nukit kita Ngam pinagayaman naklaang. Pinangnamnaman naklaang. Ala, guston, saan mon asangitan da dyan lalaki? Awan sirbi dagiti kaskan kwa na. Saan amay kariti panagayat mo? Kayat ko lang, mat nga. Irwar ti sakit tinagam ko. Deborah. Ala, irwar mo lang ti sakit tinakam mo. Ngam kalpasan amay irwar mo. Lipata mon dayjay alalaki. No kasta, kamali tinapaliiw ko kini Joshua. Kunak no sikat ti kursunada na. Ngamgayam, agayan ayat dan kini Jessica. Naglaing damutan ang nagilimag. Gaputaday takano ti kayat ni Joshua. Ay, kaasimat ni Jessica. Apay mat ngamin nga imanugot akas na. Madlaw nga da ilimlimad ti lalaki, no kayat na nga ilimad da ti relasyon da. Gaputa mabutang kano amapukaw na ni Joshua. Iso nga imanugot latan iti kayat na. O, anya nga'y, dinapukaw na matlaang. Ay, iso nga Rod. Iso ama asyanak ka ni Jessica. Mabalin ka din agtugawak iti bakanti at tugaw iti abay mo, Deborah. Saan ko ako day tatugaw? Iso amabalin mo latta ti agtugaw asaan anas ken nga agpakada ka kanya. Thank you. Deborah, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta? Kung amin, pasensya ka na, no italaang ang maiturad ko nga ibagakan ka daytoy. Amin, agayatakan ka. Nabayagan daytoy ariknak. Italaang ang maibagakan ka. Nagpuskol matan ti ropam amang ibaga kanyak iti kasta. Awan babain mo. Manipod ita, saan mon nga ulitan ti umasidag kanyak? Kan saan mon nga ulitan nga ibaga ti kasta kanyak? Gaputa iti kaano man. Saan ko apagtatak ko ng tikas ken kaman luloko? Di ta ka man langan. Apay nga taakas jay tigura na kanyak. Anya nga tatibasol ko kankwana. Apay ako na aman luloko aka. Apay akas dati tsuram anagapo iti kantin. Ada kinaapam? Nagpuskol at talaga ti rupa day dya Joshua. Agasam, imamay kanyak kat kinuna na nga gayat kanyak. Anya? Kat, anya tinsungbat mo? Pinagsasawa ko na. Tiawanan bain? Isumat lagayam nga insina na ni Jessica. Tada nang isit apanggap na kanyak. Ibagam ka di ti may papan iti daytoy kini Jessica? Sanan, diya kayat nga adala nga masaktan ni Jessica. Itian niya aga po pinagsasawan na ka? Jack nga roda mo pare. Ngamper mi abain ko. Jack impagarop. Akas jay gayam ti ibaga na kanyak. Kaya't mo ka di takasaritak. Damagak no anya ti basol mo kankwana. Amang no pagsasawan na kamat. Sana mabalin na pagsasawan nak. Agdamagak lang met no anya ti basol mo. Sikat imakam mo, pare. Deborah, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya ti bagam?
Nagdamag kaklaeng. Ngamin, maasyanak unay kini Joshua. Nasakit tinakam na. Gaputa pinagsasawam ka, no? Dayjay ti may parbangkan ko, ana. Gaputa may sa aman loloko. Ha? Apay anak ko nam aman luloko. Awan mo ti amok alinoko ti gayem ko. Linoko na ni Jessica. Isumat lagayam anak isina ka ni Jessica. Gaputa plano na ti agaram kanyak. Anya? Deborah, iti kaano man, saan da anagayan ayat kini Jessica? Saan mo nga mo? Gaputa kayat ni Joshua nga ilimad ti relasyon da. Sana pud no dayta. Sipud nagamammo kami kini Joshua. Sikan ti ammok akorsonada na. Saan na lang nga maiturod ti agaram ken ka? Aging ga napanunot na ti agpatulong kini Jessica. Ngem imamin ni Jessica nga agayat kini Joshua. Ilusyonada kit di dayjay a babaya. Saan da anaadan iti relasyon kini Joshua? Ammo pa ni Jessica si kati ayatin ni Joshua. Anya, no kasta, nagbasalak nga rod ka ni Joshua. Naskan nga kidawak iti pamakawan, gapo kadagit imbagbagak. Diyak nga min amo, kasta gayam tinapasamak. Nasaysaya at ano da kayo adwa ti agsarita kini Joshua. Pakawanan na kumakadagit na ibagbagakan ka. Pasensya ka na, no sa anak anagdamag ngay mo na. Namati akadagos iti imbaga ni Jessica. Masaya at mat, tamumon ti amin. Sa anak aman loloko. Saan apud no alinukok ni Jessica? Amokon, kaputa imbaga amin ang kanyak ni Marvin. Isong agkidkidawak ita iti pamakawan ken ka, Joshua. No kasta, adda ka dinamnamak, Deborah. Kwa, saan ka madanagan? Panunutag pa'y anaimbag. Nasaysaya at amakilin na wag ka iti tao akaguram, kan di mo matguraan ti may sa a tao, a di mo pa'y napanagnakan no nakabasol kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Levitico Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw, wano agswitik, wano agulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nagmayat man ang tirubot dagiti mula ta asabong lakay. Un nga rod, apag iso, mabalintun nga ilako inton Nobyembre 1. Anya ti ammom, no matungpal ton jara papta makagatang tay tilugan ta. Iti kasta, adan tumat usaran ta nga deliver kadagiti produkto ta. Basta agurnong talaang nga agurnong bakat. Kan uray ti baboy ko, dandanida matan may lako. Ala, agan-anos kang agtarakan ni tidingwan, bakat. Taanusak mati agmula. Amok ang makalungaw tanto matlaang itirigat. Wen papanan na ngay no sana kasta, nagagat tamat. Saan tamat akas kadagiti daduma dita nga adda bisyo da? Aldawon, Jeff. Ngam adda ka pailangan nakailad. Anya nga iti planom iti panagbiag. Mapan ka agmula tapno addan to apitan ta. Sikan ti mapanagmulan no kayat mo. Apay asyak ti ibaon mo ngay. Apay nga rod asyak ti ibaon mo. Ibaon mo atabagim. Ay na, babawik lakit din anak ki asawa ken ka. Kitaam ni Erwin, nga imo na ang nagaram kanyak. Nagmaya ti biyagda ka ni Nadia,
Gaputa nagagat ni Erwin. No sakmat siguro ti sinungbatan day dyan na di. Mayat mat siguro ti kasasad ti biyag ko ita. Gaputa nagagait nga agtarakan iti baboy ni Nadia. Ayan nga ro ti igatang ko iti baboy, tagtaraken akmat. Abay asak ti pagdawatam ngay. Awan kit iti ammum Agbirok ka iti pagsapulam. Tapno makaurnong ka iti igatang mo. Sikat awan am muna. Adamot matmat gadak iti panaglablabadak. Ngam umanay laang apagkaanta ti masapsapulak. Gumatangak man iti 1/4 at tuyo manang Hasinta. Ay nakanayon matlatan atuyo ti umay mo gatangan. No saan atuyo? Itlog kas kada noodles. Anya nga ron ngay manang kat sadot mat di asawa. Ay kat baunam mat ngamin No baunak, isyak mo ti baunan na. Imbag man tada igat-gatang yu iti kaninyo. Wen tamakilablabada ak ngamin. No apay kat ngamin nga iso tinakiasawa Wen nga ron manang. Nila ko man Erwin idi ti sinong batak. Di mayat ko matibiyag ko ita, gaputa nagagat ni Erwin. Ni Erwin nga asawa ni Nadia. Wen manang. Nagaram idi kanyak. Kat nila kay kumat. Inaram na ni Nadia. Ngam saan akinayat ni Nadia. Tani Erwin ti sinungbatan na. Kat idinagaram ni Jeff kan ka, iso ti sinungbatam. Wen nga rot manang. Kastagayam ti istorya ti love life yo. Awan kayo pa'y ngamin idi dito'y manang. Wen taada kami pa'y kan lakay ko idi, ijay baryumi. Anyagi ko nam agatangam Nadia. Ada ka dila ko mga ikan, manang Hasinta? Bangus kan tilapia laang tilakok ading. Gumatangak man iti may 1 kilo at tilapia. Mabit laang mga laak iti ref. Naikilok mo't din ati tunggal kilo. Ay, sige lang, manang, urayag. Ayun gayam, nagapumot dito ni Ivy. Gimatang iti 1/4 atuyo. Kasta ka di, manang? Nagis-istorya kami pa'y matanabayag sa Pimanaw. Kasta ka di? Isugayam ti mo na nga inaram ni Erwin. Kit si kamat ti mo na nga inaram nila kay na. Nabayag daytan, manang? Saan anaskan nga istoryaan na? Kasano, kit agbababawi ka no apay asaan ni Erwin ti sinungbatan na idi. Tapay ka numat, manang? When nagagat ka no ni Erwin, idinto ta ni Jeff, kat sadot ka no. Kat baunan na Saan ka no apaibaon? Damanan Erwin kan Nadia timang mangeg ko atong tungan dagiti tao. Simambada kano iti mula da sabong. Naira na kano iti nga to apresyo ti sabong da. Ay, imbag pa ni Erwin. Namang no dandanin ti babak nang dayjay. Karkaron tumanan nga babawi ni Ivy. Tas saan nga iso ti sinungbatan na. Anya nga tama ti aramida kaya. Tapno bumaknangak mat. Nagmulak mat iti sabong. Pangalak nga iti pagpuunak. Kat ultimo piso ita akwarta. Kat awan kanyak. Salpag ti kastoy abiyag. Amukon ti aramida. Umutangak kini Erwin iti pagpuunak. Tagmulak mamat iti sabong. Agpautang mat siguro. Tagdinamag at simmambada. Awan, kasta ti aramida. Naimbagta na sabat ka, Erwin. Aday bagam, Jeff? Damag ko nga minatsimmamba kay ti mula masabong. Adamot basit, pare. Umapalakan ka, pare. Amang mabalin na pautangan nak iti 30,000 pesos. Pangrugyak man, ngagmulamot iti sabong. Bayadak taw, apaman na makaapitak. Una ha, tapno makalong awak mo't basit. Permin arigat ti biyag ko, pare. Sige, pare. Kasaok pa nga umunan ni bakat ko. Umaya kon ije balayo pare. Takasaritam ni bakit mo. No anya ti kunana. Ala kon ti utangak akwarta. Tapno makarugi ak matan.
Ha? Sige nga Rod, pare. Bakit? Adda ni pare Jeff di Tarwar. Umututang iti 30,000. Ang kinunak akak sa okapay. Ha? An-anwan na ka no? Pagpuunan na kano, taagmulamat iti sabong. Ala pautangam tapdo makatulong ka mat. Kat ni, agrigrigat dan sa nga gasawa. Ala nga ruden ti urnong ta. Ay, mabawasan ang di gatang ta ko maitilugan. Saan na bali saan mo't amapukaw? Bayadan ng tumat? Sa bagay mo't kit di Ala nga rod, tamang irwarak iti pangiduldulinan ta. At tuyin ti ututangan pare. Ay na, agyaman ak pare. At ang pagpuunak. Ala, lalay nga maa pare. Iti kasta, mapadum day ta akwarta. Hawan pare, kat ulitak man ti agyaman ha. Wen, sige pare At dapay ngamin papanak. Imbag man na nagmula ka en iti sabaong. Nangalaam nga iti kwarta. Inutang ko ananang. Ala, ay wanam ana imbag dagiti mulam. Tabaring agswerte ka mait. Hawan nga rod. Imbag pa'y ni Erwin, tanagswerte. Iso titungtungan ti tao dito'y lugar tayaw. Chimamba ka naw, itinaudi nga inlako na asabong. Wada, tanagagitdagang asawa. Si Kangay, day tala nakailag ti araramidam. Awan nga rod pagpunak. Ang itatadan, o di agagatakmatan. Nakailad ka pa'y laang di takat na nga ton jay init. Inyo ka matibibiyang mo. Anyang-anya ti bibiyang ko. Mapan ka agsibog, ta mga numagango dagiti sabong mo. Sana magango dagijay. Takaano lang mo't asinibugak. Idi pa'y napan alawas dayjay, Jeff. Aggunay kakit din, ta sayang numagango dagiti mulam. Nasakit nga rod ti ulok. Pumanaw ka man dita. Di ka manaktak iti turog. Tama nga no mabarsak ka nita ni. Salbag ka man, disturbo ka. Nagamumot na nagpaiso dagiti sabong ko. Ay salbag, kasano pa itan? Anya nga iti ibayad ko iti inutang ko. Ay sus, delikadon da ito ya. Ang mga no ibarangay nak tinakautangak. Ano? Oh, kasano ko mga idarom nak eh. Kat awan mat ebidensya da nakautang ka kadakwada. Awan mat ngagpaiso kasuratan mi. Mabalin ko apaglibakan ti utang ko. Uy, kasyalatan ti aramida. Day tati ibagbagakan ka. Ay na, talaga apalpak ka tao. Saan mo nga amo ti aramidam? Kasla saan ka laklakayan? Tangiwat mo! Ang mga no matapis ka dita ni. Aburido lang nga rin ti tao. Kastapay lang ti bagbagam kanyak. Apay nga gungot ka nga eh. Saan mo tungmat ngamin nga amo ti babagbagaan? Anya nga ita? Pangalaam iti ibayad mo kada Erwin. Awan kasuratan ang nakautang nga kadakwada. Iso asa anak mo't nga rob ngagbayad. Anya? Agar aramid ka, Jeff. Dayta ngamin kinasadot mo ka. Kasi damot no saan mo ama isubli ti kwartada. O, di numasan ka kadakwada. Di si kante agbayad. Anya? Pangalaak nga iti ibayad ko? No awan ti ibayad mo. Agtalnakan. Kampay idi. Awan amom iti utang ko. No di mo kayat asika ti pagbayadag. Anya? Manang Hasinta, gumatangak man iti tuyo. Tuyulat na tigat-gatangam. Kunak man no nagmula nila kay mo iti sabong. Kano pa'y day dyan Saan pa'y analako? Ay, nagango tadi namot sinibsibugan. Anya? Ay sus! Sayang at tinagbanugan na. Apay ngamin adi na sinibugaan. Sadot nga rod. Ay, awan nga rod. Talaga nga irresponsable ti asawam no kasta. Pare Jeff, saan ka kadipay ang nakalako? Ang mga numabalin nga agbayad kan, damdamagan ngamin ni Nadia. Anya? Agbayad nga. Agdawatan ko ken kaya. Adda ka ti kasuratam. Ne, pare,
Apay nga kastamot tan ti bagbagam. Nagpakpakaasi ka apautangan ka. Itatasingiran ka. Pagliba ka mo ti utang mo. Anya? Siya? Nakautang ka? Oh! Ayan nga rin ti kasuratam. Di waray man idarumnak. Saan ka mga abak? Tawan mo't pamanaknak mo, nakautang akin ka. Anya? Ala, pumanaw kan. Awan ti bayadak ken ka, tawan utang ko ken ka. Kasano da ituyin bakat? Saan mo't nga agbayad ni Jeff? Paglibakan na ti utang na. Anya? Kasano nga minadi na paglibakan? Kat naku na ni Manang Jacinta, anagango ka no dagiti mula na asabong. Tadi na mat sinibsibugan. Anya? Iso siguro paglibakan na. Gaputawan ibayad na. Unay mo ten. Kasano nga ruditan? Baybay ang talatan di inutang na. Paggatang ta itilugan day jay bakat. Awanan maramidan talakay. Baybay amon. Maamiris ng tulat ta. Makonsensyan tulat na. Nukas ta, saan ta nga rudan asingiran? Nukas ta paglibakan na. Anyang arud ti maaramidan tangay. Sana bale. Masukatan to ti inutang na lakay. Madubli pa'y. Uray kitaam. Wan tayo man, nana. Umutang ka man. Dumawat ako na ma. Agdi na mag-apinaglibakam ti utang mo ka ni Erwin. Apay, saan ka di amabain? Awan nga agpaiso ti maaramidan da, tawan kasuratan yaw. Ngem iso da ti patsyan dagiti tao. Bayan yun dayta, nanang. Saan yun nga ipalagip dayta? Saan mo tan nga agsingsingir ni Erwin? Katwa na, taibagam matitangawan inut-utang mo. Nalugi ak nga rod. Anya nga iti bayad ko. Gaputasadot ka. Ni nanang mo. Hagbaliw ka kumabatan, Jeff. Sige, nanang. Noon maipautang nyo. Mapanakon. Tadapay papanak. Ne, apay dayta amaleta, Ivy? Agawid ako ni Jay lugar may. Jakon ka ba alam ti makidannakan ka? Maanusak ko mamo ti kinasadot mo. Nga marunawak itibain. Gapu ka dagiti mangmangag ko. Anya mang mangag mo? Ti utang mo a pinaglibakam. Kababainan, Jeff. Ay, jak kayatan. Nauma akon. Agsinatan. Ne, apay nga akasta, Ivy. Saan mo nga mo tagpamilya, Jeff? Tirumbangkan ka kat agmay-may sang agbibiyag. Imbag lakid din tawan pa'y anak ta. Isuan na lakalaang ti panagsinata. Kasano ako no panawan na kahit? Ay! Agtrabaho ka! Tapnad da ka nam! Kamaudyanan na. Makagatang tan itilugan ta nadya. Addan mausar nga ag-deliver. Kunak tumatkin ka, makaganang tanga oray saan abinayadan ni Jeff ti utang na. Un nga rod. Ang damag ko a pinanawan ni Ivy. Asino mat ngamin nga, iti makaanos kan kwa na. Barang ano agbaliwan, taawanan tinamnamaan na. Ti inanan sa ita ti kakaasya pagdawdawatan na. Panoy-nuyan damat ngamin. Saan ko maapakpakanan ni nanang na, takitaan na no saan nga aggaraw. Awanin na lang. Isumot lagay mga oray agkariakin ni Ivy nga agbalbaliw akon. Kat saanin nga agsublikan niyak. Tadamot gaya man nang iswakatan na kanyak. Gunggo na ma! Do samday taga po itinalabas sa kinasadot mo. Nanang, anyang iterabida tap nagsublikan niyak ni Ivy. San mo na namnamaan nga agsublipay kan ka? Ala, mapan kag sapol iti trabaho. Tamanipon ita, awanan ti maghanap mo kanyak. Bakit akoon nga mangnam na makapaylaang kanyak? Agurno ngakmatan para iti magbagay. Tadyak kayat ti matay nga uray may gatang ko iti lungon ko katawan. Awan na sayaat a pagbanagan ti tao aswitik. Agaramid ka iti kinasayaat, kan agagat ka, tapno sumaya at ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 4 kan 5. Naindaklan dagiti nagapuanak. Nang banguna kadagiti babbalay nga agpaay kanyak, ket nagmulaak iti ubas. Minulaak dagiti hardin kan minuyungan iti amin, akita ti agbunga akayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, mapana kon iti on job training ko. Unay matdaytan, tarabi ikapay nga ag-OJT anak ko. Hospital di pag-OJT anmi, nanang. Ala, alwadam nga rod no lumabas ka di tabalay dagiti manggagamod. Unay kayo lakit din, aya nanang. Idi pa'y lang ubinghak nga ibagbagayo dayta. Aging ga ka di itatabalasa nga kun, kasta pa'y lang ti bagbagayo. Ay na anak ko, mamati ka kanyak, tatalagaan na laing nga aggamod dagita nga agasawa, da bakit inga ken lakay nunoy. Di kay lamasyan kadakwada. Managsimba kayo mat. Nga mamatpati kayo kit din kadagiti kakasta. Imbaglakit din. Taadda mo turong mo apagluganan ta amapan iti ospital, Ryan. Naimbag ko nama, tagpada ti ospital apapananta. Oh, apay ngayon sardeng mo dito batog ti balay danana inga, kan tatanonoy. Kasla ngamin adda mariknak ang nalamiis nga hangin. Awan mo tinariknak. Kasla kala atak mo nga agkapsot. Dinak man but-but ngan, Ryan. Agkalinduosan ako na jak maawatan. Sige kit din. Ay. Patarayan mo ti motor. Kasla jak kabaalanan. Kabaalam dayta, Ryan. Sige tani, maladaw ta iti duty ta. Nervyos mo lang dayta. Oh, di nakadanon tan dito ospital. Ay, wan nga rod. Pudno ti kinunam. Nervyos ko lang dayjay. Pampanunutam ngamin nga dakarkar na ijabalay danana ingga kan tatanonoy. Iso akas jay tinariknam. Idi pa'y lang amin ubing tayo. Numalagip mo. Tunggal makadanon tayo ijay balayda. Kasta unay ti pa nagtataray tayo. When angam nabayagan dayta. Graduating tayon. Wen, ngam adu pa'y lang at tao ti mabutbutang kadana na ingga kan tatanonoy. Kat may saka kadakwada. Kasla saan ka a nursing student? Agtal na ka man. Sige, rugyan takit din ti duty ta. Ay na, amom ka di anang rugi manan anang gamod da kitang agasawa di ta abalay? Kayat mo asawan, dana na inga ken tatanunoy? Ano fa? Unay ka dagitan, ta saan da sumarde nga agaramid iti dakes iti pada da tao. Ay, nakaamak da talaga. Kita man ngamin da taarubayan da nagsamag. Dandani saan mo makita jay daan abalay da. Ay na, no ngamin masabat mo ni Nana Inga. Kasla kayat mo nga itarayan. Takasano, kuso-kuso lang arudin ya buok na. Pisang-pisang pa'y tibado na. Ay, agpadadaan nga agasawa. Kunakto mga amin a petisyonan tayon dagita nga agasawa. Ngam saan ka no amabalin, takukwada at talaga da itadaga a nakaipatakdiran ti balayda. Ning, naggagat kamatan di na. Tartaring maanak lang dagiti masetas ni nanang.
Napan ngamin ija ili. Nukasta. Saan ka mabalin nga awisan? Sa dino ti pangawisam kanyak. Kala ta plano ti barkada. Mapantayo ka no ag beach ita. Saan mabalin aron marak ita? Tawan agbati diti balay. Kasta ka di. Inton sumaruno lang nga sumurutak. Sige Ay, di na. Alwadam di ta ka arubam abalay. Amangan no makita da ka. Di nakman but ngan, Ryan. Sige, mapanak nga ruden. Sa dino nga tati pangikabilak kadag ito'y daduma masetas ni nanang. Dina! Adda mangay ayab kanyak. Dina! Awan mo't makita ka tao, iti aglawlaw ko. Dina! Adaak ditoy! Ni nanaingga. Nakatakder iti igit ti tawad Kat paypayapayan nak. Ay, mapanak ka di iti ayan na. Wano. Ay na. Agnerbyusak matan. Lakay! Agring ka! Lakay! Nana, anya tinapasamak ka ni Tata Nonoy. Nabayagan nga agsaksakit. Nakaidalatan. Ay, hijak mapanawan. Apay, asaan nyo nga impan ija ospital? Ay, hijak ka mo ti aramidak. Adda ka di mangayat ang mga sikaso kada kami. Adda ka di mayat ang mga ilugan kada kami. Nanaingga. Kabutang da kami dagiti tattao diti lugar tayo. Kurang lang nga napatayon da kami. Tulungan kayo, Nana. Naskan ang maipan ija ospital ni Tata Nonoy. Aramidam kadiday ta kada kami. Saan ka kadi ang mabutang akas kadagiti daduma? Apay, rumbang kadi ang mabutangak kada kayo, Nana? Adda kadi naskan apagbutngak kada kayo? Tila nang birbiro ka kan kadina. Kunak no addan dakas anapasamakan ka. Unay kayo lakit din ayan, nanang. Nataengan akon. Apay pa lang ang mabutang kayo no didak makita. Apay ang naggapo ka di tabalay dagiti manggagamod. Nanang, masapol ang maipan ni Tata Nunoy ija ospital. Taapay apakibiyangam tibiyag dagita dakas at tao. Nanang, ayan ka din ni Tatang. Di mo singaan, tamadama amang mangan. Usaran mi kumati tricycle na. Tapno maitaray ija ospital ni Tata Nunoy. Anya? Taapay nga ramidam dayta. Kat di mo mat idakap-kapin ano? Di na. Asino dya pasyente mi Jerome to oto? Ni Tata Nunoy. Anya? Agang angaw ka kadi? Apay nga inyag mo dito ospital. Gaputanaskan ang maagasan. Karmadan day ta. Gaputa adun ti ginamgamudan da. Saan ka kumamot nga agsawi ti kasta? Tao dalaang matakaskan ka. Apay nga ipaidam mo ti tulong ang mabalin mo mat nga ipaay kadakwada. Kan talaga ka di anapanak na kanyon amang gagamod da nga agasawa? Ay na, nagturad lakit din ayan ni Dina abalasang mo. Wan nga ron. Anya nga tinaknakan na tatinulungan na dagiti agasawa. Ay na, jakon questionaran, takaguranak no aramida. Isuman lang tinagturid ang nangaramid iti kasta. Saan pa'y anagaw-awid nga aging gaita? Ha? Ison tinagbantay ija ospital. Ay, nagsaya at lakit din aya dahil abalasang mo. Madanagan nga rudmare. Ang mga nugamudan dagijay nga agasawa. Sapay graduating ang itaatawon ni Dina. Ay na, nagawan kat akonsensyadan nga eh. No kastapay lang mo ti aramiden da. Ay namare, awan pilpilyan ti dakis a tao. Ken awan asi amarik na ti puso da. Nana, no agtultuloy ti panagtumar ni Tata Nunoy iti agas, agsubli adagos ti kinakaradkad na. Dayta ka diti imbaga ti doktor balasang ko. Wala na. Naapektaran sa ngamin iti mano atawon a pananggurgura dagiti kalugaran tayo kun kuana.
Mabuteng dakada kayo, gapo iti langayo, nana. Day tamot ti pampanunutek. Kan, uray pa'y ngamin iti arubayan nyo. Nagsamag. Bayam, tainton makaawid kami kanila kay ko. Rugyak adalusan ti arubayan, may. Kayat yo, tatulungan kayo? Ay na, adula una yan tinaaramidam kada kami balasang ko. Ado ti gagayam ko ang makatulong, nana. Kasta ka day. Ken, bayan nyo, mula ak iti ado ang masetas di arubayan nyo. Ay, agyaman akmanan ititulong mo, di na. Nasaya at kaunay akaaruba. Birthday ka di? Apay nga nawis nak dito'y kantin? Agtugaw ka. Adala kayat ko akid dawan kan ka. Anya day ta? Saan ka di nga dababarkadam alalaki ang mabalin mo nga ayaban? Para iti anya. Ada misyon tayo. Inton adawayayo, intay agtitinulong amang linis iti arubayan dana na ingga. Anya? Day ta ti iparamid mo? Wan, apay, narigat ka di? Saan mo't kidi? Ang Aramidan tayo daytoy. Tapno maadaan damot iti gayam. Tapno saan nga adaywan ida dagiti tattao. Padasak pa ida kasarita no kayat da. Ang jak maikare. Nasken adalusan iti uneg ken ruar ti pagtaengan lakay. Tayta ka di ti rason. No apay ngaglinlinis ka. Ay wen, kasta ngamin ti imbaga kanyak ni Dina. Jay nurse akarubat ah. Saan pay laeng a nurse? Nga magbalinto pay laeng a nurse. Kati isumo lang nga iso. Nasaya at atao ni Dina. Saan amang idumduma? Nadlaw kumot day taken kuana. Saan akas kadag iti daduma akarubat tayo ditoy. Agdi gustamot lakay. Tapno saan data nga adaywan. Day tamat ti kunak. Iso asimpaek man jay gripo di tarwar. Kuna ni Dina, asaan ka no anas kan nga agbalin abaknan. Tapno agbalin anapintas kan na ornos ti aglawlaw ti balay. Ay, anya nga aramidin da kita lalaki di ta arubayan dana na ingga. Inayaban ida ni Dina. Barkada ni Ryan dagita. Os! Ni Ryan? Chay gayam ni Dina? Wen, mare. Ay na, mano ayat itang danda ta nagturada na pa naglinis di ta arubayan dagiti agagamod. Dayta ti dakkel aburbur tsa kada tayo amin. Ay! No siyak! Never! Pakpakawan! Diyak la kaya ti umasidag di ta arubayan da. Mabutengak to pa alumabas! Taasino kumatisaan ang mabutang? Ay na, nagmayaten na kitaan day tinadalos nga rubayan ti balay may. Agyaman na kada kayo, barok. Awan anyaman na, nanaingga. Nakaan-anos kayo akalugaran. Malagip ko nga ubing kayo pa'y ide. Ita ay nagtatayag kayon. Pudno day ta, nanaingga. Sumarungkar kayo tulat ta dito'y balay no kaya tiyaw. Amuyo ka de, nga ado ti nga dagiti kay kayo amula ni tatayo anunoy, di talikod ti balay. Amumi day ta nana. Taidi ubing kami pay. Isu ti liblibasan mi nga ululyan. Saan kayon anasken nga aglibas ita? Umay kayo latano kaya tiyaw. Ket ayaban nyo dagiti gagayim yaw. Priskaw a pagpipiknikan di talikod ti balay. Nagadundag ito'y bunga ti mangga nga inyawid mo, Dina. Bunga ti manggada na inggaday ta, nanang. Adugayam ti prutas da. Nagduduma nga ro ti prutas da di talikod ti balay da. Ken nagpintasan di arubayan da, aminulaan nyo kadarayan iti masetas. Talaga nga inornos mi, tapno na pinta sa kitaan. Di na anak ko. Awan ka di tinarik nam amadi. Apay ko maamakariknak iti madi, nanang. Katamamatan. Nanang,
Nasaya at atao da na naingga kan tatanunoy. Da kayo lang timang pampanunot asaan daan nasaya at atao. Da kayo ti mismo ang nagaramid iti alalya apagbutbut nganyo. Mapanak di ta karro balakay. Agbati ka diti balay, ta sibugam dagiti masaytas, wan. Anya ti aramidem di takaruba aya. San ka matarumrumwar iday? Mapan ko ikan dagiti kaaruba iti prutas. Ta sayang mat no mapirdi dalaeng. Kayat da nga ta. Apay kit din asan. Nakasukat ka mat bakit? Uray mat sika. Saan ta na mabayay na sumangaw kadagiti tattao bakit? Wan, gaputan na dalusan ti aglawlaw ta. Saan data nakadurman? Sa dino ka diti papanam. Agawid ako, nana. Ayawid mo, onday ti bunga ti mangga. Imbagla pang ramanan nyo. Ay, para kanyak dayta? Wan, taado nga min unay ti bunga di mangga, may. Ay, no kasta, mabalin kami pa nga umay dumawat. Mabalin lata Mabalin kayo pa nga agpipiknik, ijay sirok ti kay kayaw. Parisko ijay. Ay, ganun. Ay, idi, mabutang kami. Tanya ko matinasken apagbut nga niyo. Ay, sa bagay, napimpintas kan sangam siyak itan. Kundit cutics ka pa yan. Awan, Ni man di na tinang papukis kanyak. Inpa-cutics nak pa iji parlor. Ay na, bagbagay mo ti ababaapukis mo na nainggang. Nagyamanakan ka. Ay, kunak no bakit kauna yan? Apay manutawin yun? Nasurok laang mo't a 50. Ay, ubing ka pa'y gayam. Mas imubing ka itanana. Pudno dahi ta ibagbagak. Saan a joke. Umayak man makikaaruba. Manang ingga. Umay ko lang ita, dahito'y bunga ti prutas. Ay, agyaman nakamanang. Sayang mo't lang amin no maragrag dalaang. Ay na, no nagngina itati prutas ije palingke. Saan kayo na mapan gumatag? Umay kayo latan agporos ije likod ti balay may. Ay, wun amanang. Ibagaktukin nila kay ko. Taiso ngamin tinalaing nga umuli. Ay, welcome kayo akanayon. Sige nga rod manang, agyaman na ka. Ay na, nagsaya at kayo magayam. Mala daw ta ni ospital. Darasamat ati pa nag-drive mo iti motor. Mabit lang Api asim mardang tapay laang. Apay manin aya. At dala ang idagas ko dita balay da na naingga. Anya dayta? Duster. Regalo ni nanang ko. Nangtad ngamin ni nanaingga iti prutas ka ni nanang. Iso nga regaluan namat ita. Kasta ka di? Kita mo, naggayad ti arubayan danana ingga. Nagpintasa na kitaan. Nagado ti masetas iti arubayan da. Kan adupay ti mula da kay kayo, iti likudan ti balay da. Pagrebangan tayo apapintasan ti aglawlaw tayo, nga iso matiintay paggargarawan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 23.
Saan nga iparamag ti manakam a tao ti amuna, ngam ti maag, ibutaktak na ti kina-ignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sir Arjo, kumusta ang imot ti umunang aldaw mo dito'y pagadalan? Nasingpot ka dimot na ang dagiti students mo? Wan, Ma'am Lina. Nasisingpot damot ken nalaing da. Naglakada ang makasuro. At least, nasisingpat da. Ngam siya, ay na, dagiti estudyante kalalaki, kasta unay ti kinawulwul da. Ano sila ang ti kasapulan? Kitaan tayo no kasanong tayo mapagbalbaliw dagiti kakasta nga estudyante. Katsyak, nasisingpot dagiti estudyante. Imbagman, tanakastra ka dito Sir Arjo. Kun nga ron. Dito lugar tayo talaga ti kayat ko apagisuruan. Iti kasta, sa arakon nga umatayo. Nukas na, agpada ta, Sir Arjo. Imbaglaan ang tanaawat ak adagos dito Agkurang da kanong amin iti teachers dito Isang imbaglangan ata nag-apply ta dito Nga po ta malaksid nga dandagos panggadanta. Makatulong tapay karag iti estudyante. Katala, sapay ko mata makaanos kayo dito Tasyak, talagang agan-anos ak dito Manong Arjo, langam tinabannog itang aldaw Pudno na ita ating ko. Talaga anapan nukak. Ado nga amin tinaramid ko iti pagadalan. Ado ti insambot mi a reports. Kasta gaya, Manong. Kayat mo tay sa ganaan ka iti meriendam? Ibagam lang, noan niya ti kayat mo ang merienda. Sige man nga rod mayra ading ko. Itimplaan naklatan iti nalami sa Diyos. Day talang. Alang nga rod, Manong. Urayan nak dito itimplan ka iti juice. Wen, yag muntulangan iti salas. Aginanak pa ibit. Kalpasan na, agarami na kiti lesson plan. Mayra, ingkayabanan ni Manong Mao. Nakaluto ni Nanang yaw. Mangantayawn. Inayabak itayan ni Manong, tatang. Ngam ko na, mangantayo kanulatan. Madamapay ngamin nga araramidan na dagiti lesson plan na. Mangan kumapay nga umuna Sakbay nga ituloy na ti aramidan na. Bayan tayo latan, tatang. Narigat matan, no dagulitan tayo ni Manong. Mangantay latan. Malanga rod. Datay ulatan kada nanang mo ti mangan. Mabaawan ng timakan. Ipapudot tulangan ni Manong mo timakan. Intun manganain. Wen, tatang. Mapantayon ija kusina. Agur-uray ni Nanang. Sir Lester, anya tira aramidam dito yung classroom ko. Ada ka di ibagam, sir? Adala ko madamagak, Ma'am Lina. Kasta ka di, sir. Anya dayta? May papanday ito kini Sir Arjo. Ti kadwa makabarbaro amang isursuro dito Anya ka di ti damagam may papankin ni Sir Arjo, sir? Apay akas di, ma'am? Ada estudyante na nasugatan idi napalabas nga aldaw iti classroom na. Ket nakita, ag-agasan na. Dayje ka di, sir. Nasugatan ti may sang estudyante ni Sir Arjo idi nagdalos dayje classroom da. Adda ngamin nabuong abaso. Nga iso ti nakasugatan ti may sang estudyante na, sir. Kasta Angam apay adi na impan iti klinik. Mangisuro lang mati trabaho na dito Kastati ko na ni Sir Lester ken ka, Ma'am Lina. Wan, sir. Apay kano asi ka tinangagas iti estudyantem. Rumbang kano ko mga impan mo iti klinik. Saan ka di nga mo ni Sir Lester? Asaan lang nga mangisuro ti trabaho tayo at teachers? Mas daawak nga rod iti reaksyon na. Ala, bayan tanday ta abanag, ma'am. Saan na bali? Saan mo ta nakaro ti sugat ti estudyante? Ken may sa naagasa kadagos. Linisak man ket ti classroom. Apagiso, nakarwaran na iti estudyante. Saan ko ida na pinagdalos? Gaputan adlaw ko akasla na bannog da.
Sa bagay, adumat kami ti projects da. Anas ka nalagpasin da. Naibagamalan mo, Sir Arjo. Ah, Si kamat agdaldalos dito yung classroom mo. naimbaga malamumot, Sir Lester. Un, sir. Agdalusak man pa sak mga agawi, dak. Abay ngay, di mat mangisuro lang ti trabaho tayo, kas manursuro. Apay asikat ti agdaldalos dito eh. Ha? Anda ka din nakaskas daw iti dayta, sir? Dakas ka din no agdalusak dito yung classroom mi? Saan mat kit di? Angam saan mo na trabaho ti agdalos? Tamang isuro lang ti trabaho tayo. Apay, anda ka di parikot iti dayta, sir? No kayat mo, tulungan nak, tapno malpas sa dagos. Nagsweldo ako, Mayra. Isang awatem na iti allowance mo. Ha? Kasla sobramat da ito'y allowance ko nga inted mo, Manong. Adda pa'y mat kwarta. Ala, awatem kit din. Iti kasta, saan nga agkurang ti allowance mo? O sige nga, Rod, Manong. Katagyaman na. Awan na nyaman na aning ko. Basta say-saya atem ti panagadala mo, ha? Iti kasta, makalpas ka mat. Wen, Manong. Agadalak ana imbag. Kat apaman a makaturpusak, mangsapulak tumat itinatalgad apang gadat. Nagsapa ka anak karieng, Arjo. Alas 3 lay ti parbangaw. Wala na. Ilepas ko ngamin tiyar aramidag a lesson plan. Nasapa ngamin na nakaturong iti rabi. Isadyak na ilepas. Kasta aya. Mabiit lang nga rod. Tagtimplak iti kapem, tagkapika. Kabayatan nga agar aramid ka iti lesson plan mo. Agluto akmatan iti pamigatan tayaw. Sige man nga rod nanang. Ang nasapa pa'y. Inkay pa'y maturog. Madamdama kay itong ngagluto. May na, saan ako na makaturog, anak. Isu ngagluto akit din. Apag isunto into naglawag. Ala, da kayo man lang nga rod ti makamo nanang. Uno, tulungan kailangan ngagluto tapno mabita malpas. Saan? Syaklatan. Malakit din. Aramida mo ta lesson plan mo. Siya kung ti makaamo ngagluto. Napan ka din ni Arjo, Karina. Wena, naggidanda iti adi na arimwar. No kasta, indagas nanjay adi na ijay pagadalan da. Wen, isupay ka no ti pagpliti ni Mayra. Isu aday jay. Imbaga itay ni Arjo alumugan laengan ni Mayra iti motor na. Mayat ano kasta. Ay na talaga ang mayat tilinangan dagiti agkabsat. Sipud ubingda nga aging kaita. Pudno da ita, Simon. Sanla da ita. Agbada da pa'y amasirem. Ne, anya ti aramidam, Sir Arjo. Apay asikamat ti agdaldalos dito yung faculty room. Kat adamat para dalos. Awan ita ti paradalos, sir. Isa siyak ti nagdalos dito eh. Sa nabalik, tawan pa imot klase. Saan nagdalos ako na. Pangururayan iti oras. Ay na, Sir Arjo. Adumat ti mabalin mo nga aramiden. Kabayatan nga awan pa'y klasem. Kas kuma iti agbasa iti pagiwarnak. May mayat mat lang na yung aramidat, sir. Makatulong ak pa iti faculty room. Sabagay. Angam, kasla ibabamatan ti profesyon mo. Iti kastangar aramidam. Anya. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Sir Lester, Sir Arjo. Talaga ngamin kano akas jay jay. Ignorante, kan man nakibiyang. Kasta tinako na dagiti daduma at teachers dito eh. Nadlaw kong harudmat na ita, Ma'am Lina. Ngam, gusto ti ko na. Saan tayo latan nga ikaskaso? Wen, kasta ti kasayaatan nga aramidan tayo, sir. Mas daawak nga rod. Takanayon na adilawon dagiti aramidam. Kat awan matdakas na. Apresyarin to pa'y dagiti co-teachers tayo, dagiti aramidam. Sige, Ma'am Lina. Bayan tayo latan ni Sir Lester. Amang ano damat problema na, iso akas dya. No adda problema na. Mabalin namat nga ibaga kada tayo itinasayaat. Sana kas jay. At ila madildilaw na.
Kinadlaw mi pa'y kadagiti pada tayo at teachers. Si kaaka na yun ti dildilawon na. Manipod ng rugita ang isuro dito eh. Kasta. Oh, tsak man mo. Kaslang rod na pudot akanayon ti ulo na no kasta makit nak. Saan na ama apresyar na giti nasayaat nga raramidak. Siguro, adda apal ni Sir Lester kan ka, Sir Arjo. Masirib ka ngamin. Arjo, anak, apakasta tilangam asimang pait. Kasla naliday ka mat. Adda ka di parikot mau. Awan tatang. Napanlugak la siguro sa kastoy. Ang sandak apakadanagan. Awan parikot ko. Kan no adaman, kabala kasulparan. Nang rona no parikot iti pagadalan. Sigurado ka. Amangan mat no adda pagparparikutam. Ngam di mula kayat nga ibaga. Awan tatang. Sandak apakadanagan. Napanlugak la siguro. Ano nga minti naramid mi iti pagadalan itang aldaw. Ay na, Sir Arjo, adda kagayam dito'y kantin. Napanak itay ijay classroom mo. Kat nako na timay sa kadagiti estudyante, nga adda ka kano dito'y. Wan Ma'am Lina, sana kami na nagarmusari tayo eksapa. Agap apurak namin, isara ito eh. Imayak nagmerienda dito kantin. Apag iso, break time. Wan nga rod, sir. Oray siyak. Mabisinak mat. Iso anapanak itay ijay classroom mo. Tawisin ka kuma dito'y kantin. Nga madda ka mat gaya man dito'y. Sige ma'am, agorder ka ni merienda, tayo libre ka. Ha? Ilibre na ko nam, sir. Saanan, nakababain mat. Awan rin mga pagbainam ma'am. Sikat ti kasing nga na pagayam ko. Isong awan dakas na no ilibre ka mat sa paminsan. Ma'am Lina, nakita kayo itay kini Sir Arjo. Agmermerienda kayo jay kantin. Wan, Sir Lester. Naggidan kami itay ang nagmerienda. Madamag ko man, ma'am. Agar-aram kadikan ka ni Sir Arjo. Ni, saan, sir? Agpagayam kami laang. Kasta ka di. Kung naklakid din, no, agar-aram kan kaday jay. Ah? Ay, kuwan. Manakibiyang dayto talaga. Kano bilang man. Anya nga'y kumatibibiyang na no agaram kanyak ni Sir Arjo. Ma'am Lina, napauli magkamaten. Ay, ikwa, sir. Awan. Sige, panawan ka pa'y dito, sir. At dapay ngamin klase. Mayra, awan ka di pa'y ni Manong mau. Awan pa'y, tatang. Nag-text itay. Marabyan ka nung agawid. Tapay ka no marabyan nga agawid. Ada ka no pa'y ngamin meeting da, tatang. Kastaman ti ko na iti-text na. Kasta. Malangarod. Datayo latan kadananang mo ti agsasango amangan. Wan, tatang. Kastamot lang ti kinuna ni Manong. Sir Arjo, kitaam ni Sir Lester. Kasla na unig ti pampanunutan na. Kasla adda parikot na. Wan nga ron ma'am. Nadlaw kumot data. Hindi pa ikalman. Hindi madama ti meeting tayo. Kasla amok no apay akasta ni Sir Lester. Apay ma'am. Ngamin, kasta unay ti panangidayaw kan ka ti principal idi kalman. Idi madama ti meeting tayo, sir. Na-appreciar na dagiti aramidam apagsayaatan ti kaadwan. Nang runa dagiti aramidam apagsayaatan dagiti estudyante. Anya ko matipagparikotan ni Sir Lester iti dito apanag. Di mat kontra ni Sir Lester kadagiti aramidam. Nang runa no para iti pagsayaatan, sir. Amangan mat no adda apal na kan ka. Gaputa magustuhan ti principal ti performance mo. Sir Arjo, imasidegak. Takayat ko ti agkidaw iti dispensar kan ka. Gapo iti panang dildilaw ko kadag iti nasayat nga aramidan. Ha? Dadya ka ni, sir? Awan kanyak dadya, sir? Naamiris ko.
Saan gaya marumbang tikas din ngay naramid ko? Iso dispensarin na ko ma. Sir, laglagi pon tayo kumaakanayon. Asaan lang nga mangisuro ti trabaho tayo. Sana nga po taman nursuro tayo kat saan tayo nagtrabaho iti sabali pa eh. Kas kumay ti panagdalos. Ano, anya pa dita. Nasaysaya at matlang no ano ti amu tayo at trabaho. Iti kasta. Da tayo ti pagtuladan dagiti estudyante tayo, sir. Husto ka, Sir Arjo. Numan nursuro tayo. Adalan tayo dagiti simple at trabaho. Nga isumot ti isuro tayo kadagiti estudyante tayo. Saan aga po taman nursuro tayo? Kat dagiti lang subject iti pagadalan ti mabalin tayo nga isuro. Saan, sir? Amin anasaya tabanag ang mabalin nga isuro. Aramidan tayo. Datayuan na taangan ti agpaay a modelo kadagiti agtutubo. Ngarod, nasken at inasaya at intay aramidan, tapno nasaya at tituladan da kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 17. Ipakita akanayon ti may sa agayam ti panagayat na. Nayanak ti kabsat at tumulong iti tiyempo terigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakaluto ka din iti balunak ama panagkalap. Bakit? Dandanin. Mabitlaan. Darasan mo't tani, haldawan. Apay aya nga agap apura ka launay. Maunaandak nga rod dagiti daddo maapadak amang ngalap. Ay, day tala makiin inuna ti kayat mo nga aramidan. Ay nas ka na sakti makauna akan ayon. Lakay, si kalangarudan ti kaadwan ti mayaw awid na nga ikan. Kaya't ko amas adupay ti mayawid ko. Ne, agtudon sa amatan. Ay, saan kan amapan agkalap? Ay agtal na ka dita. Para tudo lang. Napaggad ti mapan agkalap, no kastoy ti panawan. Amok, isong agtal na ka dita. Sumanaw ka. Isaganam kitin ti balon ko Agalibtak kamot ang aggunay. Agyaman dito'y kapingain sa gana manang. Si Kamot, itakala adim magas dito'y balay. Kasanaw, kat agtudulumot nga main. Iso nga rod nga ibagbagakin ni Kevin asaanon ang mapanagkalap. Kahit, anya nga iti kunana. Uray ka no. Ay, kasta matirason ka Iso amapan kami agkalap ka ni Kevin. Ay na, agangkel kayo at talaga. Agpada kayo iti panunaw. Kahit, ni Kevin nga ayan nan, mapan kamain. Mabitlaang, tenak ayaban. Ay na, umigpig sa titudo anak ko. Kita pa yung agatrasa. Yung nakasagana ti amin na pagkalap ko. Kun may sa, adamot niya ang kalakadwak. Itay nakapaingor urayon. Sigurado nga do ti makalapan mi ita, nanang. Madanag anak laeng tani. Kelaat beten anak tudo. Oho, arbisla da ita. Ay, amangan numapan met agkalap ni manong mo anardo. Di man dakdakamatan tinagan da nga agom akabsat ko. Kevin, Talaga mo Kaya't nakit kuko namin. Awan kinabsatan ken kwa na. O kaya't natin may sa abanag nga lain kit alain na latan uray di nakukwa. dumteng to kumati panawan ang maurnos ti relasyon nyo kini manong mo. Kikaano man. Sana mapasamak da nanang. No nga to ti pride na.
Nangat nga mo ti pride ko ah. Oh, kanya nga'y kaanakan. Nakasagana ka din ang mapanagkalap. Wen angkan. Ay, agtugtudulat tama. Arbis la daytoy. Sa bagay. Awan baga di radyo nga adda bagyaw. Awan mo ta talaga angkan. Sumargan to siguro intun madamdama. Ket ado nga ikan ti mayawid ta angkan. Nardo, lakay. Adto yung tilampara ang pagsilaw mo. Agyaman na kiti panangas asikasom kanyak bakit? Kunakmatkan ka nga uray saan kan ang mapanagkalap. Tani, agtudtudo. Nasken abdublyak ti oras ko ngagkalap. Tani, dandani ka na ganak. Unang, kasano numay sagmak ka? Damat imun una kanyak ana pan nagkalap bakit? Makitam ka di day abang ka. Nardo, amumat ada Kevin kan uncle mo nga Oscar Dagijay. Dagiti awanan bain, takayat daktay nga unan. O sige, mapanakon. Nasken asyak ti makaado iti makalapan. Nanang, si Kamat Gayan. Umunag ka tani, nagpigsa ti tudo. Kayat ko akasaritan ni Nardo. Itay pa'y parbangon anapan nagkalap. Ha? Napanlata uray agtudtudo. Linapdan mi. Nagpilit mat. Ay namadanaгаnak. Tanapan mo't nagkalap da Kevin kun uncle na nga Oscar. Uray gayam ni Nardo kut napan. Rumbang ko maasimmangpat iti kasto nga oras. Awan pa'y mat. Day tamot ti pagdandanaga kanak ko. Kung ti damag iti radyo, nga awan ka numat ti bagyo. Namnamaan tayo na. Iti kasto'y atuloy-tuloy kan napigsa atudo na. Adda umaya bagyo. Ay naanak ko. Ad-addan ngagdanagak iti dayt ang impagam. Kasanun dagiti agkabsat. Una yan. Sapay saan nga agkin na awatan dagiti adwa. Angkan. Sana na si Marding ti todo. Kun dumakdakkel ti daluyon. Ay, iti kinabayag ko nga kalkalap. Itakla nga mapadasan da itaw eh. Ngayon hindi ka madanagan angkan. Kabaylan ta daytoy. Makalasat ta. Ang adata dito itang hati tao. Ah, Ay, ngun gayam. May kadimat nagkalap ni Manong mo anardaw. anyat bibiyan ko dita akabsat ko. Uray saan kami ngagkit-kita. Anya ti aramidin tananang. Saan mo tinanagawid ni Nardo? Uray da Kevin kun Oscar akabsat ka. Ay, Imbagak ka ni Nardo asaanan amapan. Ngam impilit na mutlat pa. nasken ama i-report da ito'y kadagiti masaknan. Anya ko mati maaramid da itaagon dahoy nanang. Aging ga itak nagpigsa ti tudo. Awan imposible iti Diyos anak ko. Umay ka, tagkararag ta. Aglangoy ta angkan. Dandanitan makadanon dita isla. Saan nakapakadanagan? Kabalak ti aglangaw eh. Ha? Nangagmuday jay. Makikita ka lumlumlod ti bangkay tay. Ni Manong mo narduday jay. Aglangoy takit ti angkan. Saan mo ka di atulungan ni Manong Mau? Nadayo ti ayan na. Igitang nga. Diyak kabaylan alangoy yan dayta. Kaya kaysa, nagdadakal ti daluyon. Ang Nasidagdan iti isla kan. Umay kan. Nakalasat tanang kan. Adatan dito isla. Awanan ti pagdanagan ta. mula ko maubingak pa'y akaskan ka. Inarayat ko kumanti kabsat mau. Mulan mo nga dito atraso na kanyak na diya kabsat ko angkan. Ay na, amok ti susik yung agkabsat. Madi ti ugali na. Manong ko pa'y matngarad. Inak pa ibilang akabsat na. Ay na, Kibeng. Pangasim. Ingka kumatulungan ni Nardaw. Ibagayon asukirat akaanakan. Awan puso, kan konsensya. Ngimjak kabailan nga, ramidan day tayo, paparami diyo angkan. Uray kabailan, jak kayat. Ay na, Kibeng. Ipagpagapumla ko man iti pamilya na.
Masikog pa'y ti asawa na. Babasit pa'y dagiti talong anak da. Anya? Naglagi pa kuman ni Apo Diyos. Nakalasat ta. Gaputa inikan na ta iti kabaalan ang makadanon dito'y isla. Ngam kasapulan ti kabsat mo ti tulaw. Iswa pang asim. Tulungam kuma. Di ako makalangoy pa. Basta kumput ka la kanyak! Dandanitan ije isla! Anyang isla ti sasum. Basta, asidagtan! Nanang, simbang ladan ti grupo dagiti lalaki ang napandang sapul kada Nardo. Simardeng batan ti Tudo. Ikatam ko man ti panagdandanag mo, Nanang. Dua dagiti anak ko ti adda iti pagkaan. Kasano kumaa sa anak ngagdanag. Nanang, Ado pa'y ti arapaap ni Kevin iti biyag. Ti plano na ngagbalin asiman. Ti plano na ngagbalin a padre di pamilya. Kasano pa'y amatungpal na kita. No saanan a makasubli si bibiyag. Sa dinatayan ko, Uncle. Adda ka dito'y ospital. Indiretso da kan dagiti nang rescue kada tayaw dito ospital. Gaputa nakapsut ka una yan. Malagip ko nagpapaarayatak. Ngam awan nang arayat kanyak. Naglanglangoyak. Aging ka nagkapsutak. Ni Kevin, tinangisalakan kan ka. Anya. Tikabsat ko. Wan. Na iturid na ngayon salakan di kabsat ko. Idinto ta. Idintotaan niya. Awan, Uncle. Idintaw, takas taunay tiguram kan kuana. Kasta ka day. Uwan, Uncle. Amuyumat. Asa na malmalpas tiririmi. No kasta, nasken laang amalpas day taaririyo at wa. Tapno sumaya at ti relasyon yaw. Uncle. Gapo kan kuana. Si bibiyag kapay laang. Utang mo kan kuana ti biyag mo, Nardaw. Ay na, Kevin anak ko. Maragsakan ak unay anak kakita kan ka. Di kay madanagan, Nanang. Tatalo kami kada Manong Nardo. Kan Uncle Oscar. Nakaawit si bibiyag. Agyaman na, kitiman na kabalin a Diyos. Napan ka din ni Manang ije ospital nga yan ni Manong Nardo. Wan, sumaruno akmet, takayat ko ang makita ni Manong mo. Makarwara dagos da dyan, Nanang. Apay, anya tinapasamak. Kasano kayo ang nagkita ijay taaw? Kan asino jay ibagbagam anang isalakan kin ni Manong mo. Kunaklakit din no aganakak adi na oras. Nga po iti nervyos ko, Nardo. Napigsakon bakit? Ay, saan mo ang mabalin apilitan ti bumangon? Diyan kaya tiyagtalinag dito ospital. Nga masapol nga agpapigsa ka pahay. Kailiw kong dagiti doang anak ta. Or-orayan da ka ijabalay. Kahit, kumusta kayo mataniti si Kugmo? Nasaya at mat. Saan kan amapan agkalap lakay? Tamariknak. Dandani akon agpasngay. Saan na talaga? Uray ang makapagpasngay ka. Takayat ko, adag iti sibay mo nagpasngay ka. Rumbang laang Ayan gayam ni Kevin. Ay, nagawidan. Isugayam tinangisalakan kanyak. Kaguram kadilat ti kabsat mo, anang isalakan kan ka? Apay ko makagurat. Anyak launay ni ti panag ko na maya bakit. Awan puso na. Nanay, dagito inti papeles ko. Tapno sumakayak iti barko. No kasta, matuloy mo't lang ang tarapaap mong agbalin asiman anak ko. Una, Nanang.
Kalpasan ti mano atawan a panagururay ko. Ay, maladingitan na kanak ko, tapanawan na. Awanan ti kadkadwak dito'y balay. Ang gaputa day tati kayat mo. Naragsaka tamatungpal mo day tang arapaap mo. Anyakat ni nanang na ya, tag-drama man ako nakon. Ay na, makalwa akla ang anak ko. Gapoy tiragsak ko para kan ka. Saan latak hadiya nasaya at ti relasyon da Kevin kenar daw? Jakam mo, tajak damdamagan ni Kevin may papaniti dayta. Tamumutan, amangan no pumudot tumanon ti ulo na. Ay, sapay kuma. Tamaornos ti relasyon da. Sakba iti panagabrod ni Kevin. Dayta mo tikid-kid dawak ang mapasamak. Saan anasaya at dagiti agkapsat ket kanayon nga ginginura. Dayta pa'y ti maisa arason. No apay asimina danardo iti balay. Pimanaw da dito'y balay. Gapo iti kanayon da panagapay iti kapsat na. Ay, no pumanaw ni Kevin, jak mo no makapagkalapakpay. Ay naading ko. May mayat no ninardulatan ti kaduap. Jak ngamin kaya ti ugali ni Nardo no maminsan. Amumatan. Kayat na, kukwa na amin. Uray kabagyan na, kayat na nga agawan. Di mo pa'y kadinadamag ti panagabrod ni Kevin? Ne, diyak ka mo dita, bakit? Si Kamot. Kabsat mo, di mo pa'y nadamag dayta. Iso nga agbirbirok kano ni nanang itipagutangan na itibusbusan ni Kevin. Ne, apay asandak nga inasidgan. Apay, ada kwartam? Damat basit na idulin ko Kayat mo nga ipabulod dayta agatad ka ni ading mo? Dahito yung tigundaway. Tapno bumawiyak iti panangisalakan na itibiyag ko. Ay kat ingka nga ruden Tapno maurnusan a mamimpinsan ti susik iti nagbaetan nyo. Ladingita, Kevin, anak ko. Ngamawan mo ti mayat nga agpabulod kanyak iti kwarta. Kasano day tananang? Inton bigatan ti panagpamanilak. Ay nalabit ani angkel mo dayta. Sige ta inaklokatan ti ritaw. Nardaw? Ayan ni Kevin, nanang. Adak dito Kasapula mo't gayam ti kwarta. Apay asaan kang imasidig kanyak. Adda ka di maipabulod mo kankwa na anak ka. Ito ti kwarta. Pudno ka din na ito Anya kalakid din na yading. Lipatan ta ka din tiriri itinagbaatan ta. Pakawanin na kuman. Madaman dag itinagbasulag kan ka. Ni Manong na nagpurnita ara ko penak pa Agyaman na ading ko iti panang isalakan mo itibiyag ko. Kawan day jayan. Basit laban nagday jay Manong. Unay kit dagito yung anak ko na ya. Intong bigat gayam ti flight mo. Agananat ka iti papanami jay Umawag ka. Apaman ang makasangpat ka di abroad. Agyaman ang karod Manong. Rumbang nga agtitinonos dagiti kakabsat saan laang nga iti panawan tinamay no dikat nang runa iti panawan tirigat. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.